الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد may pongtinai si agama Islam in tapamaeseb sin pongtinai ininen si kita bisa ngami ininen ini dambua paningaan sin ilmu ini tabisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisnya fa in Rasulullahin ta'allamul faraid wa allimuhan nas fa innaha nisful ilm. Adjian bi yene pagbahagi pusakain, pagbahagi artain duk bang katauhan bineto anun bi isabin me kemun manusiain atau iye meahin peggebenalnen in ilmu ininen yene ilmu pagbahagi sin pusaka ilmu ininen panengaan sin ilmu paningaan ya sin ilmu atau tengaan ya sin ilmu sabab in manusia in si dunia ininen dua halnen dambu hal manusia si dunia ininen hal si kaelum duk dambu hal sin manusia in hal ya mole ni hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hal si kamati. So in ilmu faraidin in ilmu pagbagi sin alta ininen ilmu pakahalan sin manusia bang mole ni hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagbahagi sin pusaka inin, pagbahagi sin alta ininen duma inin bahau. Waktu dumehelu ini si zaman si Fir'aun laknatullah alaih. Waktu de si Misir o si Egypt asal PGIE nakurain lai si miyaan bang niya mate manusia hinukum wene o binahagi wene in artain bale ineddo wene pinapi wene si iye usba sin ama matele anak sin ama matele, anda sin ama matele, gana bahagi ne. Bale mangeddo altain o mangeddo pusakain yene nakura atawa yene si Fir'aun laknatullah alaih ku ene tahinang si zaman ku itu we me siya yeme komunista. Bang niya mate bang niya mate ye dialem kaumande dialem pag nakuraan de yeme anak nilay, yeme pamilya nilay, yeme anda nilay gay binahagyan alta. Damikian isab si waktu ini Roman Empire in altain binahagi do sa buwede. Sumagawa iye mangeddo altain iye sine ang bansi iye mabasaglay. Sa iyen dusab si Persian Empire iye dusab mangeddo altain sine iye mabasagin o sine iye mga tu magharap duk may kuntarahin. Si waktu jahiliyah dehelu amban Islam si zaman me Arab in pagbahagi de altain in pagbahagi de pusakain agen zinalim we de iye me karendehanin pegge sisir waktu dehelu in karendehanin ga niya gunane o in karendehanin kwe saparati
ye basurahan miyaan. So bang niya matay amban siye o matay in ella sin dendele ge pebinahagian sampai talamud pa in dendeyen mian hininang peye bahagi o hininang peye amban mi alta binahagi atau alta pusaka. Demikian dehelu amban katekka sin agama Islam o amban bidaya sin Islam ia panagnaan sin agama Islam waktu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam say dusab in pagbahagi da sin altain. Sine-sine ye mga tumagbonoin siya mga doin. Sine-sine isab ye lelahin siya mga doin. Ubus niya pi amban siya bang niya anak de lela ubus niya isab an lela duwe dambua lay makanak pe dambua lay saka iya saka lay mga doartain gay binahagian insalihin. Ubus si waktu ko ito niya isab amban manusia binahagi isab we da in altain bang duwe in anakin anak den lelas diki duk saka, sali duk saka, ubus sakali tagaan da ne salihin miyaan subul pe, bale iye maka eddo alta mahikahin iye anak ne iye subul miyaan. Ubus indendehin pe sab, si waktulay, gayru sabwe de binhagian, ubus sampai taawut ini pinaturo ni Allah subhanahu wa ta'ala ini hukuman pagbahagi sin alta binahagi in alta in si agama Islam ini pagbahagi pangurong ni Allah subhanahu wa ta'ala in pagbahagi alta ininen si teluru inen ayat takaswa terelem Quran sumagawa in telu ayat ininen hukuman na ininen panengaan sin ilmu. Duk in ilmu ininen, ilmu pagbahagi alta ininen, ga nenin tantu mian pasaplag o ga ne tantu takalewe manusiain. Kaya kahekahan amban kite manusia, mian nganyaya ne kite, nganzalim ne kite, gayne minsan pinaruli iye me sindue taga mustahaklay, sine-sine iye sakahin o sine-sine iye lelahin, sine-sine iye taga basagin, iye magbaya-baya si altain. Dahil amban papite si hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala si pagbahagi sin altalay niya dambua kisah ta history si dumehelo niya dambua alim o dambua tao imam iya si masjid ubus in imam miyan si masjid ne miyan tinargiban we ne iyeme kauman nen iyeme jamaanen bang niya bisitare tek kapili subay hinurmat wede. Dambua waktu niya tek kapi bisita si lahat de si masjid de. Pag tek kapi bisitahin inisun we ne in me jamaanen pinain mag hinang kam pamakan tebi o pamainom tebi si dambua bisita tebi miyan. In bisita miyan, tekka ye pisikaw man miyan, puas pe sambahayang subuh, sampai zuhur, taut we de pinapihan kinakan, ga kinakan we aamiyan, in ye pinaharap de si ye kinakanin, ubus sampai taut pe asar, sampai maghrib, pag taut maghribin, ga minsan bakas mangan ye bisita miyan, magkasusihan in kaumanin, ubus sampai ilengan we de pili in imam de alim miyan. Bisarare si alimin ipainne mian abisitate bilege ipainne minsan ineddo we ne hurmatan kamihin hatu peggenia takitene ge hapsi kami sa pegge kau painne alimin du kau imamin kau panutan kamihin kau pok mahurmat ne in bisitate mian ubus hinurmat we ne painne okay pag sa imian hininangan we ne takakan taawut pinapiwe ni puas sambayang isahin in takakan miyaan o in huhurmatan miyaan damikian in amiyan ga mangan.
Sampay ginagahan we de sampay lalembahangi ga mangan ubus tinilew. Tinilew in bisitamiaan bangwe ye mangan kamundang salungin pe ginis-ginisan ne binoopi kinakan si iya ga kinakan we ne ubus sampay isab iye binoo we imam demian ga kinakan we ne. Ine bistaranin o sambungnen angkan kupain ne ga mangan kinakan bimiaan kemon peggein kinakan bi UN ineddo amban haram. Labi neted inna ku in imam bi o iye panuhutan bi UN angkan pain ne haram kinakanen pegge andane UN niya pong tinay andane UN mate pain ne in matattoeren iye mga doartain in kemon pong tinainen ga binahagian we ne. So amban sa babani en taanda we imam bi UN, taanda we imam we alim UN, uwes boi ne siya makapagdumbuwa sampay pain ne in alta ye si anda nila tapatampo ne sinduehin we ne angkan kupain ne gamangan peg artain kanian nila haram. So si hal ko ito o si zamante ko ito labi ne sila hatte takitete ne bang sa inge pagbahagi altain. Bang niya magpong tinai, iye mangeddoin pegge iye sakahin, iye maglawasin, si iye mahikahin, iye may pong tinai nila gay ni binahagian. Ubus kaniyaan pesinduehin, pegge iye taga sinapangin, iye mabahanihin, iye may pong tinai nila gay ni binahagian. Misan dumatatohin mate ni delem kuburlay, ubus inaaltay ni peluo, gay ni misan hinang ine may sinduehin. Niya pa sa amban kita si lahat. Ye tinuhut din ye pagbahagi sin mian pamarintate. Pagbahagi si pamarintaten bang niya mate niya alta taamban we ye mamatay lay ye rumakaeddo yehin ye rumian anak ne ye ruy magbahagi anak nilay. Uus ye matattoehin iye may amban sayad ne bangga ni anak na iye may pong tinilay gay ni pinahagian. Ubus niya pe si oras ko ito, iye bang tawasate bang sa inge pagbagi arta si may US, in pagbagi de malaihin bang siya taga-anak o taga-anda, before siya matay bang may kastelande andaren ataw kastelande in may anak din nulat siya wasiya pa ini bang kumatay, in alta ko ininen pangurong ko si me aso, pangurong ko si me meong, pangurong ko si me dendemiaan, si me lalam kemon hadya ginisan tasulat we de si mean wasiat demiaan ubus kanian nila isiyen yeme pamilyare anak de duk iene me andare lay gay ne minsan kaurungan. Ubus niya pe sinduwe maghukom ene tahinang we me sinduwe sa dumain Muslim. Bang siya taga-anda may duwe telo, iero makaeddo bahagi ataw makaeddo mian pusaka amban arta nilay, iero andane poonin, uwos iye andane sinduele ga niya. So kemo ni en kazaliman, kemo ni en panganyaya, dumain ien hukuman sin Allah subhanahu wa ta'alahin, subay kite pahali amban may pusaka ininen, subay tuhutte iyan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala si pagbahagi alta, dumain tinuhutten ginhawa napsuten pegge bahasa kite sakahin o kite ye mabasaganin kite ye subay tatuhutin bang niya mate subay si kite in altain atawa kite hadya mangurung-ngurungin. Ubus niya pa sabsindu ang man kamatatoehan ye si kailum nepe ataw bang taawot ne song mate ye alta nila binahagi-bahagi ni we ne si mi anak ni pinagsali we ne indendehin duklela. Ubus sampai may andalay niya pe inurungan niya pe gai depende na si siye. Sumagawa ien kemon may hukuman batil may hukuman jahil hukuman dumay ni en hukumanin iyan hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala subay hatite sa pagbahagi alta pegge kau kite makakan haram uwas bang kite makakan haram tabi sarawe nabite Muhammad sallallahu alaihi wasallam man akala luqmatan aw man adkhala luqmatan fi jawfihi la yaqbalallahu salatahu arba'ina yawman aw la yaqbalallahu amalahu aw kamakal.
Sine-sine amban kaam manusia iyon. Makakakan kaam atau makapaasek kaam. Piu si dalam kelongbi daeso hajjah amban alta haram gay tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala in amal bin gay tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala in sambayang bin sidang buat riwayat 40 sidang buat riwayat agen ini si kailum bilay pegei ka makakan haram. So pong tinai si agama Islam in ilmu ininen ilmu kwene tawis tarale nisful ilm tengaanin sin ilmu bogane tantu takalewe te suwe in hatite duk suwe inin pagtuyuan te inamalan hininang paghukom sikite lalo nete et yeme aa tagaal ta matattoenen atawa yeme aa iye tagaal ta iye duma ini tuhut ne ye ginhawabaran ne si pagbahagi-bahagi nilay. Suwe tinuhuten ini hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala ini pagbahagi wa Allah subhanahu wa ta'ala ini tabisara we ni si suratun nisa si ayat start ayat umbul sampuk dambua sampai umbul sampuk due duk sampai kahinapusan ni sin surah nisa. Delu ayat ini nandu ya inin hukuman mura ro ini namalan suwe hajjahinati duk mura ro inin mian pagbahagi ininen. Dumain kita magbahagi bang mate ne o bang niya ni mate pinagsali anakin lelarok dende. Uwas damikian in ayat ininen dehel amban pasek tepi paturun ininin si waktu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam igay teseb ko alen sahabatin dan buat waktu niya mate pung tinaine uwas men pagmate pung tinainen iya mamatemiya ang taga-anak kidam duwe dende ruk andane ga binahagian ined dawe ni kemun altain pung tinainem yan pagua in anak nim in anak niya anduk andane miyan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inakahan ne mate ine pinain elakun duk painanakin mate ni amma kun amma kamihin ga kami pa inne inurungan alta amban alta ne ineddo pa innewe si it kumyaan. Ubus dambua ayat ini ni sab paturun pasi Abdullah ibni Jabir waktu mate amma nen si bono Uhud bangkuga lupa ubus si Abdullah ibni Jabir ini nen saki iye pag saki iye bo niya amban pong tinaine siyam dende ubus problemanen iya rendangan lillahin bang taawut iye mate bang sa ingge ni altain ubus demikian in ayat iye kahinapusan na si suratun nisa miyaan paturun pa si Jabir ibni Abdullah. In hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala si pagbahagi sin arta pain Allah subhanahu wa ta'ala tinagnaan we ne yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nis. Inin iya pagbahagi si alta si kaanakan. Dumain miyaan iya kite matattoele atau iya kite bang kita tagapong tinay kite magbahagiin atau kite magbaya-bayain. Sumagawa suway tinuhutten ine bahagian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allah ta'ala si maana sin ayat lay ammat sa patullos si pong tinaite mabentel magiyakan UN. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untayain. Pawajib ku si kaam, papardu ku si kaam, iye pa maeseb ininen ni Allah subhanahu wa ta'ala sikite iye me ataga anak lidzakari mithlu hadzil untayain. Bang kaam mate atau bang niya mate amban kaam UN in pagbahagi bi si alta bin bang niya anak bi dende ruk lella dambua lella duk atau duk dambua dende dumain pa in pagsali bi pagbahagi bi si altain bahasa peggi anak duse karuwe na bang niya bulakan 10 hektar tinenga ni hadja 5 hektar peggi duangan du anakin atau pinain peggi niya alta hekka tagasin milyon
bang taabot iya mate asal tinenga ni we ni si anak ni dende tengah milyon, si anak ni lelamian tengah milyon. So dumain say may pong tinay si agama Islam. Pamaeseb kita bi Allah subhanahu wa ta'ala si parkalaininan bang keu taga-anak duwe. Dambua leladuk dambua dende da pagsalion si pagbahagi si pagurong no arta si siye. Sumagawa sa ingge lidzakari mithlu hadzil unsayain. Iye pangurong sisiyehin si anak mudambua lelalay bale duwe bahagi si anak mudendelay dambua bahagi du. Gay makajari pagsali no anak no leladuk anak mudende. Sumagawa subay iye si anak lelalay duwe bahagi si anak dendelay da bahagi. In misal nin sa upama taga anak keu dambua lela duk dambua dende uwus matay kite niya alta talebbi o taamban me 30,000 hadya. Si 30,000 miyaan bang painte binahagi tenga 15,000 si anak dendehin 15,000 si anak lela. Ubos in anak dende miyaan bang taabot iya inanda inulungan pe inungsuran pe. Pegi anak lela miyaan bang taabot iya maganda ngungsud pe. Ialta ni 15,000 lay ita pangungsud ne wene ubos bo kawajiban pe mag-usaha. Ubos in anak dendelay taga-alta ay kabahagian 15,000 piye nanda inurungan 15,000 tayo ng 30,000 in altanin buga piye kawajiban mag-usaha. Sa in order sin Allah Ta'alahin atawa hukuman sin Allah Subhanahu wa Ta'alahin si kitehin subay in anak te lelaruk dendelay pangurung te si anak te atawa pamahagi si anak lelale yene bang niya 30,000 20,000 lay. Ubos in si anak dendelay 10,000. Pain me siya matao si Faraidin. Bang mate ni ahin sa imyaan, ubos bo say pagbagit ay dumain pain ni lugi dendelay. Sumagawa dendelay ang kanay sa hikma Allah Ta'alahin. Pegi dendelay pain te bahagi ng 10,000 sa taabot niya ang anda iya inungsura niya 20,000 tahinang ni sinnen 30,000 limpius iyahin. Ubus ga pa kawajiban musaha, ga pa kawajiban nahinang luma, ga pa kawajiban mian milihan elane. Sumagawa iye pe binilihanin, iye pe hininangan lumain. Ubus in anak lelale kabahagian niya tawa kaurungan niya 20,000. In alta ni 20,000 miyan taabot iye maganda pangungsud ni pangurong na si rende. Ubus gani niya siya talebbi bo in iye miyan kawajiban pay sabiyeng musaha, kawajiban pay ngahinang luma, kawajiban pay melihan anda ni kemon iya kalagihan sin anda nila. So say may pong tinay si agama Islam in pagbahagi sin altain si may kaanakan bang niya anak te dambua lela duk dambua dende. Ubus bang inaanak ten lela kemon ataw dambua hadjalella in alta lay kemon si iye bang dambua iye lela ataw bang siya lay lela kemon na magbahagi ni siya sa mi antininga tenga pegelela ro siya kemon. Uwas bang inanak ten dende kemon ini pain Allah Subhanahu wa Ta'ala fa in kunna nisa'an fawqa thnatayn falahunna thulutha ma tarak. Bang kaniaan in kamyuen in anak bin 2 sampai pahek kapi amban i karendehan si kemon in anak nulay 2 dende atau sampai 3 sampai pasampu pe dende si kemon gana lelane iye taedo de amban pusaka sin matatto erelay in pusaka taamban we matatto erelay sulutan binahagi 3 in arta lay 2 bahagi lay rusisiyehin inda bahagiin dumain sisiye. So gaya kajari bang anakin dende kemon iya bang mate ni matattoenen ineddo we ne kemon o ineddo we de kemon arta lay sumagawa in sisiyehin du in kapatut den du in hak den du 2/3 binahagi 3 in arta lay iya 2 bahagi lay rusisiyehin pagbahagi ande bang 2 siye 3 siye atau piepe si 2/3 lay en pagbahagi anden du. Wa in kanat wahidatan falahan nis. Bang kaniya ni sabin anak lay dambua duye rende
Ganiya ni saddi pong tinaine dende dambua aro. Inta pangurong siyehin dumain siye kemon altalay. Sa tapangurong siyehin du dan tenga du amban altalay. Palahanis siyehin du dan tenga amban alta iye ta amban we matattoene miyaan. Dumain pegge wahasa iye ru anakin na edo ne kemon alta ta amban matattoenen. Dumain sa iye. Bang dende iye esebtebi bang dende keu si alta amban we matattoenu kauru anakin dendangan yeru teddo nun dantenga amban alta lay. Sabang in kau anakin lelakeu kemon alta talebbi matattoenu lay si kau pegge kau in mustahak malaihin. Ien hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala si me kaanakan. Ubus in matattoehin, demikian si hukuman yan si kita sa pamarintah Pilipinas, matattoehin bang matay anak nen, ye matattoelay gay ni kabahagian arta, ataw gay ni inurungan. Sumagawa in hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai matattoe sin mamatay makaeddo bahagi. Esebtabi pong tinae ye ka karendehan, atau sampai kita bi kalelahan ininen, bang matay andaten bi atau bang matay in ellaten bi esebtabi in bang ellum pe matattoenen in matattoe sin ellate bi o andate bi yuen taga bahagi pa inuen atau taga mustahak pa inuen amban anak na iye mamataylay bang eddo tebi atau bang sige bahagi ante bi esebtabi in kinakante bi awin alta tebi yuen haram. In pamahagi sin Allah subhanahu wa ta'ala si me matattoe sin mamataylay inin pamahagi atau pangurong sisiyehin. Wali abawayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad. Wali abawayhi si duwe matattoe sin mamatayle hukuman inin hukuman nisab atau pagbahagi nisab si me matattoe si me sai duksama sin mamatayle iye matoate Pain Allah subhanahu wa ta'ala sisihin wali abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Si duwe matattoelay si sai duksama sin andate atau sin mamataylay inurungan siya matattoelay karuwe siya 1616 ye binagi ennem altalay da bahagi si siyehin da bahagi si amma da bahagi si ina. Bangsa upaman niya aamate intalebbi ni alta in painte sa upama 30,000 in amma lay kaurungan 10,000 paggi binagi ennem in ina lay damikyan nen kabahagian ni 10,000 paggi dabahag ennem uwos iya sinduelay na sine pa iya mustahak bang taga-anak atawa saddi pe amban ien hukuman nen bang taga-anak. Bang taga-anak mamatay insaihin makaeddo iya 16 insamahin damikyan nin makaeddo ye 16. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Bang iya mamataylay ellate ni atawa andate mamataylay gana anak teruki atawa gana anak tawo owe ni sikite in waris nilay atawa in iya makaeddo arta nilay si amma ne kemon matalebihin ubus insai nilay inurungan hadjaye da bahagi tello bale binahagi tello in arta lay rusab da bahagi si ina ubus dua bahagiin si amma ne pweduyen in pagbahagiin pweduye bang anak lela mian duk anak dende bang taawut mamataylay yega niya anak ne. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus mimba di wasiyatin yusi biha audain ubus insaile makaeddo yed mi anda bahagi telu amban alta sin mamatayle atau amban mi anak nilay bangkaniaan sin anak nilay gana pong tinaine luune pong tinaine amban anak ne atau pong tinai amban samane 1/3 intendo sa in. Sa bang in anak ni mamataylay taga anak iya saddi taga pong tinai amban
Ye sa ine miyan atau pung tinaine ang bansa mape, inta eddo sin sa ihin la isimyaan, maka eddo di 16, buwas amban bakas inalahan ini wasiat nila. So in pagwasiatin, iye pangamban-ngamban si Alta, asal sube iyan inalaan dehelo amban pagbahagi Alta. So magawain kita isab matatto elay, iye bang kita abot saki dumay ni sab pag-astel kita si may anak te sinduya atau astel kita si may matatto ete atau ginis na jag mian hapalan dunya ininen astel kita si andate sakay kita nulat wasiat kemon arta kun pangurong si amiaan kwe ne tahinang we me ine tabis saraten sini kwe me si US lay niya dambua kista si US niya dambua aamate dayahan ubus taga anda iye pagtabot iye song mamatein bo piye nulat yene wasiane imbis saranen bang kutaabot matay kemon arta ku ininen ambansin sampai may real estate ku ininen sampai may bulakan ne sampai may building ne pangurong ko pa inne si secretary ku ininen pegge sawawan pa inne angkan ku inin matay pegge ilasun ko pa inne we anda ku UN pa inne sa babannen angkan pangurong ne ko altaanen si mian secretary ne. So in Islamin dumay sa pagwasiatin si kite ginari kite magwasiat taman 1/3. Ye 1/3 amban arta lay tamani en pinakahek ka ni manamal ubos bang pahekap amban 1/3 gay na ginari we sara sin Islam. Duk in arta lay isab damikian make iya binahagi suway pa in bakas binayaran ni in utang sin ama matay ye bang mate ni ahin pagtaawot matay taga-utang subay kita magbayad dehelo. Bayrante dehelo in utang nen meke binahagi in altain. Dumay ni sab pagtaawot ni matay sinduos kanya ni mag reason bang niya ni pinukot pa inni amma abiyon taga-utang si ako atawa pong tinay taga-usang ako anak biyo taga-utang si ako kanya ni nambong aahin pa inni gay kumayag katawhan kami atawa sa imian. Sumagawa may pong tinay si agama Islam bang mate ni aahin suway pa in iye bahagi iye utang nilay bayrante pegge bang zaman sinabite Muhammad sallallahu aahin taga utang bo mate gaywe ni sinambahayang banggay mian magbayad bangga niya amban wali nilay awaris nilay magpain bayran utang ni UN. So si kita si lahat kahit kanang ban kita pinahil-pahil parkalamian. Pagtabot ni matay, pagkibasa niya, do imam sinduya sinambahayang kami sa tinilamang taga-utang kit. Buin ahin bang matay taga-utang, pain may siya matauhin, ginantong-gantong, in amal nila at tawagay pa yung tinayma pang sahing gagay kabayaran in utang ni miyaan. So hek ka may story si kite, gay ni tanto kita tapi, pain Allah subhanahu wa ta'ala, was amban abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah inna Allah kana aliman hakima. Hatihon bi may pong tinay si agama Islam anak bi duk matatto ewi ang kansuwe binhagian dumain pinain pagi anak hadya binhagianin uwas matattohin gain Pain Allah subhanahu wa ta'ala sikite in ka matatoyhan in sa ibiruk samabi. Duk iya me kaanakan biyun luune kelela luune kedende la tadruna ayyuhum akrabu lakum naf'a. Gayuen katauhan bi amban me kamatatoyhan bi UN duk kaanakan biyun bang ingge iya makaurungan kam iya nafaatin bang ingge iya makamanfaat si kaamin bang ingge iya makatabang si kaamin. Pinain gay ni inurungan ammain anak ni hadja atau gay inurungan anakin si amma ni hadja gay jari iyan bang tabot ni mate ahin saron bang tupe si dunya ye bang taga pamilya na kite pagi kawajibanten mian si me pamilyate si anak te si andate in matatoele bang niya maglabi-labi inurungan sa bang tabot ni mate in ahin asal subay si matatoehin asal wajibi atau asal kapatut na subay pangurong si iye faridatan minallahi kawajiban pangurong wa Allah subhanahu wa ta'ala si kitayin suwayin hinangte bennalte din Allah subhanahu wa ta'ala kaniyaanin ta uteed iye
si hukuman tapangurong we ne sikit. So ien me pong tinai si agama Islam in hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala sebtebi si me kaanakan duk matattoe say in pagbahagi sin altain. Ubus in pagbahagi alta si kaandahan duk kailahan duk si pagbahagi alta si me pong tinai bangga na anak ne iye a mamatele insyaallah subhanahu wa ta'ala subay ne mian pagtipon-tipon balik i-continue tawi in me parkalayen sa ien hadjay tawi saten si mainsangemle iyan ne kawajiban atawa iyan ne pagbahagi usaka para hadja si kaanakan luo ne lela duk dende duk para si matatto iyan ne sa iduk sama yay bahagian atawa yay hukuman pangurong si kitawi Allah subhanahu wa ta'ala. So maid ne ko insyaallah continue tawi sa pangnia waktu yeme sinduele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang nia soal bi atau nia question bi kajari ka amnilew si me parkala lay insyaallah subhanahu wa ta'ala.